Uba Hamlet Sondoling da Jingsung Burom mi Kongspelti Linglo Langren na Kashnong Domiset Southwest Castle District Wayne Longkmi Ibakari Kasi Bat Jaintia Katip Bahaya Kanam Jong I Kum Iriu Kunthai Basatar Banpen Pau Pursa ya Jingtmu ti uranium nadu kisnam sya jakhnai spa khnai pau ter Lalait banjungo I hapen ka jingsi tom temen jong I ha kasi bar Ani ka jingle jingo jong ba Hamlet Sondoling Menteri Sarkar ye ni Longkmi kalong hadian ka jingwan jurup jong ui ki jaka pelang jaklia uranium ki bala orpai hakanong ba jenren kumalapan pau ya kaipot kubor hakini singi tio baladem hakani ke jingli jingo I Kongspelti Laisanran lang yu menteri do ba Samuel B Jerwa chairman kan North East Student Organization bat noi lambarim ka KSU uba Hamlet Sondoling rengkat uba Samuel B Jerwa habakkan mau ya ka mensim I ribat kani ke jingi ya la ka khendau ka siap jong ini longkmi ibalakan tai ya ka spa perthai ban pen im ya kari kilo ong bakiyo mensim lai ni longkmi ibadan hapreng ke jinglong temen jong I bat ilapen I ya ka mensim ya le ka badan ya ka dor kaba omla bantiet da ka spa perthai ulong ru baidon hapreng ke jingteman re ka mensim ya le hi kadang yer ham ban I ya la ka jongkari bat ka jai benriu kumu menteri sarkar ha ka jalla uyo ya ka jingkai bat ka jingsngus kam jingmut ban yakhun ki jinge bat ukit bok kit wiang I kum ikmi jong baro ki baidon manta ban yakhun persya ya ka jingtmu ban khlong yu nyam ha ka ni ka thang Pak Menteri, Pak Malai, Lucian Zohan, ni misal ni lakukan dia yang hanya daripada ya orang kami konsultif. Jadi, ini di konsumsi yang merai, yang sam ni, yang ham ni, kalai ni, yang sekarang ni, kalau sampai pak open, yang udah ni nak kau itu, yang beliau kerapi deh ini, tak sang ni. Apa itu nak kata?